Mond liete mamoko mawuok kar chung'od bura ma Mumias East ma osebedo katimo pith mar kal geno yudo yuto mabup kowuok e pith makamano ka gikeyo. Chenro mong'ere kaka Kakamega Widows Empowerment Project osebedo kasiro mond liete mohewo 500 mawuok kar chung'od bura ma Mumias East mondo mi odonje pith mar kal mondo mi oked kod ngaji kaachiel kod jiwo chenro makare. Chenro makamano mosir kod duol mar ji giwegi USAID koriwore gi riwruok mar Yali ne nitiere gi dwaro mar kelo lokruok e ngima mond lietego. Mathothgi ne osebedo katimo pith mar niang'. Ukitumia mtama kama umevuna gunia moja na mahindi umevuna gunia moja, ugali ya mtama itakutia nguvu kabisa na hata itamaliza muda mrefu sana kuliko ya mahindi. Alafu jambo lingine lenye niliona kwa mtama ni mzuri kwa sababu huwa inakomaa haraka. Mtama pia ni mzuri, niliona ni mzuri ni kwa sababu huwa haihitaji mbolea, lazima uweke mbolea ya artificial. Kama hii yangu, mimi nilipandia mbolea ya kienyeji. Mradi huu unafanyikia Mumias East, specifically Malaha, ambako ina target wakulima 530. Tumekuwa na shida ya factories zetu za sukari na wakulima wengi wamekuwa affected sana kwa kiasi kwamba mambo na economic empowerment imekuwa chini, sababu wengi walikuwa wanategemea tu mambo na miwa, upanzi wa miwa. Lakini kupitia kwa huu mradi wa upanzi wa mawele tunaona kwamba hawa wakulima wameweza kuembrace ukulima huu wa mawele ambao hawakuwa wanaofanya hapo nyuma.